Es un San Juan 15, 18. Te macha ya gilesh, las 20 te malemilato. Naik mesto te bitel hon hel ya gile nike. Che te Jesús se. Y chon kermana ta que mes anya kish be di che. Te bitel una tikish te Dios se. Mame hokoti de hechla mati kermana ta. Ya mes anya na bitik 20 te le che. Y chon hermano te bitel chon kish te Jesucristo ai. Na bek 20 te le. Ya me hech osha bati kish kermana ta. Shia